entabeni kwaku 2009 imina futhi ngikhona ubevamba ubaba uNyazi lise ubhuti liyokubingelela ubaba uthi la ngifika ngikhona ke ngiyocela ukumemezela amanzi ukuthi awakhuphuka luthi uthi hawu Tungwa usula luthi ubhuti yebo baba sengela uthi hey angazi ukuthi wena uyokwenza njani ngezakhe izinsuku akavaze lo wabona ukuthi Thweku lesibhekili sakho efaka isibheki isikhathi esiningi uthi Thweku wahamba uthi kimi hawu ivangeli baba ngabe ngikhulume kabi nonhlanzi mhlawumbe cha kusaba khosi ulimi lwasezulwini angilwazi kuthe ngolunye usuku futhi wathi angimemeze kusho uthi awumemeze umbhobho uthi ngakhona babona ubhuti akhuphuka emfuni angamemeze uyazi ukumemeza ubona umuntu esela hawu so la cha ubaba nje kufuthi uthi hayi bengifuna nje ngishiye endlini ulimbuluni lona kodwa sithi sinoma endlini engekho angazi babethini sekuthi ngixakekile sekuyento sesihlalweni ngithi nankosi sengicela ukuthi baba ngenzeke lokhu nalokhu wathi hey wena ke wena wawukhona ngangikhona mhla ucotshwa wena ngikhumbule kahle wayengekho ngokwenyama angibonanga uthi anginawo baba eGcobo angeke ngikugudluze enhlobo ngoba sakhe isivelwano ukuthi wena ucotshelwe ehomisi angithi zonke lezi zinto zingenza kibe nenzululwane ngoba izinto ayishoyo lezi ezenzeka ngiqoqa kodwa mina ngimbonanga endlini yabo kodwa ngimbonanga endlini kodwa uthi wayekhona ngikhule mina ngalala esibhedlela la eMaganti ku-2013 asengiyadlula emhlabeni ngisho umbuzo unkosikazi bamxosha bahenqa ngathi ma ehambeni wami bayibona sengisebuhleni ngifuna indawo yami kuthi ngiyafika lapho umuntu ayeyami leli asihlani nabantu sihlala ngasodwa sihlangana lapha sesiyothandaza kwaqhamuka yena wathi hey wena ubekwa yini la ngathi hayi nkosi ngifuna yami indawo wathi hey wozala khombisa wangidonsa ngelikhulu ijubayo kwathi masiqala ukwadla wangijikijela hawu shembe kanti ngiyaphaphama esidumbeni ngale ufakazi walokho uyambona umshumali ukhuzwayo ufakazi walolu daba umbuzo uyena wagijima ngibika kubaba wathi ufika kubaba ukhuzwayo khuzwayo shesha uyahamba nomuntu uyashesha gijima khuzwayo mna amafutha asekumbini wathi khuzwayo gijima uyahamba nomuntu uyashesha ahamba kancane uyashesha ngitshela umuntu ophilayo ukhuzwayo umtholo umbuzo umtshali elele eMaganti wenze njani ngokuya enkosini uyokutshela unkosikazi sebemxoshile angazi ukuthi udokotela okugcina okuyena ngaze afaka sayinini bathi efika udokotela ngangihleli ngesini ngetuka ngithi ngibanjiwe ngetuka ngithi mina ngoNyazi